Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika, ngiyalibingelela. New episode. Sikhuluma la kwenzeke podcast #ezombusazwe. Sikhuluma bona mase ngiphethe ezombusazwe ngithi ke mfoka Shelembe ubongani all the way from PMB. Eze la kwelika banana ibanga lide kabi ke sizokhuluma ke ezombusazwe sagcina na ke before ukhetho khona ivideo yami engangamsendela etrend awu lapha ku Facebook na TikTok la sasivala khona umkhankaso silapha na eHammerstein hey hamba leya video bathi bajabula abantu bathi abantu abasha impela bayibambile lento yezepolitiki so ke Ningizimu Afrika ke ileso sikhathi ke siyakubingelela sokwamukela ohlelweni lakho #kwenzeke podcast #ezombusazwe so ke namhlanje ke ngiphethe the one and only ubongani Mfoshelembe bingelela mfowethu usuyazi nawe isekhaya kini sekukwakho la no umuntu akathatha ithuba bingelele mfowethu Khumalo sibingelele nababukeli nabalandeli yes bekwenze sure yeah mfowethu asihlale kuyona sifotile wadlula kwafika isikhathi manje eqhubeka inqushu njalo but sigcina ngaliya sakhuluma indaba emnandi yeah sakhuluma indaba yabantu base Africa abeza eSouth Africa amanye ama-Africa esithi abantu bangaphandle bengena abamnyama kusho kanjalo abantu abamnyama abangena ezweni lethu ngokungemthetho isinophobia nikwakuze kuvuke noxenophobia mase kuliwe so kodwa nje ke sakhuluma kakhulu sinxenxa abantu bakithi ukuthi asibe munye sibe umuntu oyedwa singumAfrika isitha somuntu omnyama umuntu omhlophe sasisho kanjalo yes right today ngithe ake ngigo through i-episode yethu yaphambilini silandela ama comments because ngicabanga ukuthi iyona yabuka kakhulu kunamanye ama episode siye sibuyekeze le ngiyakhumbula ukuthi uqala ukuyichaza abantu ababuyele kuma episode ethu amadala bayowabuka ezombusazwe bazoyithola le conversation esikhuluma ngayo njengamanje ukuthi la khona wawuveza ukuthi amaborder aqhamuka kanjani imithetho le Dutch law okhulunywa ngayo wonaba nje wanabo wazi wafika la khona sekuthiwa ke sekwakho amaborder nawo aqhamuka nabantu abamhlophe okwagcina thina abantu baseNingizimu Afrika sihlukana phakathi sekukhona ofuna kangena ngepassport ufuna bekhona neID njalo wawuchaza izinto kanjalo sithi kodwa umAfrika akabe umuntu oyedwa so ke sifuna kulolo daba ke ngathi thousands of people babehambisana nathi bakhona futhi abanye abangahambisana nathi ababethi si wrong lento esiyishona but ngizokufundela ama comments ambalwa abantu ababehambisana nathi ukuthi umAfrika awube yedwa akabe one indaba yokuthi khona amaborder nani leyo nto akezibuyiswe eceleni ngesibheke iqiniso so ke now sizoqala ngikufundele abasincomayo nabe bebonga amagalelo ngenkulumo ngoba soqhuma sikhulume le yabantu base-Africa sisonkana right lo uKhumalo uthi Khumalo ngaqala ngakithi uthi guys I really respect you mina nje sengihambe more than 6 countries in Africa for delivery uthi they always nice to me but ngendlela esibaphilisa ngayo la inzima usho njalo lapha nomusi.com uthi ke sifundiseni shame sifundiseleni shame lelusha lidukile right lapha no user ke akabhala ukuthi yena thanks bese lapha na ke uTop Secret uthi yena ke what's up guys I wish I can join the discussion shuthi ke wayichazeka naye then uNdlela VD uthi yena ivale lapho bafo ushaye khona vuka dakhi lapha na ke usiza uthi yena bobhuti bami nikhuluma iqiniso lodwa but ke uzozwa labantu abanogebhezi oluncane right bese lapha no Messi uthi yena very informed athi lapha na kuManthini Mdawu athi ke uma ungafundile ngeke ubezwe ukuthi bathini labafowethu bayilanda ezantsi abafowethu bese ethi loyana Ronald ethi a white man when think of cheap labor think of a black man why bese ethi lapha na kuSibu uma sithi ngokomthetho sisho muphi the law of the colonial system futhi ngathi akhambanga kahle bese ethi lapha na ke usenzophetha laba bese ethi lapha uSibu ono 88 uthi ngiyajabula mangizwa intsha isaseneqiniso
uthi ke sangathi abantu abasha benganda bese ethi lapha ke ublessings uthi very true bese ethi lapha uuser naye uthi land first bese ethi ke lapha ngizofana nangu lapha uManto uthi yena this is wisdom bro make us let us think out of the box amakhome maningi ke there are lot uthi but honest if Africa is united the crime will end uvuthwe kakhulu lo mfo so zincomo nje ezamsana nalenkulumo yento yethu yaseAfrica kuthini uphawula kwakho kulokho no mhlambe kulaba bezincomo yes angazi noma ngikhulume ngabo bese ngiphinda ngikhulume yes asiqale nje laba bezincomo sazobafunda laba hayi sazobafunda laba abathi lento esisho ayikho yeah no asibonga ukuthi into esikhulumayo mfakhumala iyafinyelela endlebeni zabanye abantu asikhulumi ngoba naku sihlakaniphile siyabuka nathi ngihlezi ngisho akukona ukuthi sithi akuvulele kube kampuni endlemeni but kufuna si understand ukuthi izimo zethu zenziwa yini uma sifuna ukuxazulula inkinga angeke usisize ukulwa nayo mase singalwi nama conditions enza ukuthi lonke ngibe khona so now njalo mina uma ngibuka into khona omunye kade siphikisana naye bengikhuluma ngani konje ubethi uma ngizimisela ngokusiza abantu amaphara sengiwasize ngani ngibonile ku TikTok ngithi mina inkinga yami njengamanje akuwona amaphara not ukuthi angina ndaba nakho akuyona ipriority uma ngikhuluma ngokudila noma ukuxazula lonke inkinga into engizinikayo nokuthi ngizama kanjani ukuqeda ama conditions enza ukuthi sibe nalenkinga because uma sizama ukuqeda amaphara kusasa azobe sakhona futhi uma ama condition afana so siyabonga ukuthi kube khona abantu abalalelayo noma bazinika isikhathi sokulalela wathi omunye umfowethu esijwayele ukuxoxa naye uma ulalelisisa awuzwa kuphela okushiwo uzwa nokungashiwongo so siyabonga kubafowethu yeah right ke ake sibheke ke laba ke manje let's go kulaba kabathi ke hayi ngathi nishaya iceleni bafana niyaduka angathi nishoyo uthi lapha na ku Mr unjemla uthi if ningaba laba fowethu ingacaba uthi manje sibabhante engekho uyabona ukuthi uyafunda ufuna uyinika isikhathi ingacabanga nikhuluma njengo uthi nina abafowethu inkinga yenu ukuthi ngicabanga ukuthi nikhuluma njengomalema khanikhulume ngalama Nigerians ebeshisa imonto yamaphoyisa ngoba engafuni ukuboshwa is it okay right bese uthi ngoba noma mhlambe nina nifuna udumo usho njalo bese lapho nobheka uthi you were there before nikhuluma ngenzwa bethi are you happy ngesimo esiyiso eMzansi ukudayiswa kwezicubu zabantu kwaqala kwaba ngama drugs adayiswayo uthi ubhuti Msibi uthi we are not chasing them away they must come to the country documented so that they could be traceable to reduce the crime they are committing right bese thi lapha ke uVitrix ayya sibalanda lapha ku TikTok uthi nina enibona ukuthi ba right hambani nina niye emazweni abo right uthi Tom young boys keep quiet and both of you are not South African start running back to your homes right stela uTom lapho bese thi lapha uChristine Ncwabo Christ Ncwabo uthi leave history guys this is not gonna work uthi ke masaphila into endlula sikhohle Mavis angazi umuntu yini Mavis Mahota uthi umubi nokuba mubi nje angazi ukusho bani sikhomenta ngezinto wena sikhuluma ngezinto izinto la abanye basi identify ubuthina hayi asazi but ke besithi sikhuluma nathi sikwazi right bese siba nobani laphana noThembelani uthi yena kahambani niye eMalawi sibone uthi loyana ke no ways I think you are kwere nani ngeke South African will be against you bafethu right uthi ke lona lama Africa wenu awana ndaba lento enikhulumayo nivikela ama Nigerian adlisa izingane ama drugs badayisa amantombazane fusekani nalowo ma Nigeria nu uthi ke lona ke yebafowethu ngabe nihlala la eMzansi or nifunela udumo bese samfunda lo right kodwa ngathi asivale lapho uthi lona ewe
uJimmy uthi ewe abahambe bayoziqoqa wethu please should umxhosa ke noba umxhosa uthi amasaluni uthi ke ulungelo chile uthi amasaluni nama tech shop and crime will decrease angasho ukuthi uqhatha amasaluni ngale la azo decrease abantu angaphandle akabhalanga kahle uyihlathi nje ngokwakhe but ke mfowethu take those messages of, for us sithathu sibeke into sifundayo yes ko thisha bethu abasifundisayo right nge Pan Africanism yes. ukuthi sibe patient yes basifundisa ukuthi sibe patient nabantu because imfundiso neconditioning ideep ngalendlela ukuthi angeke ubenze bezwe into eyikhuluma njengamanje yabo but ke akukubi ukubona ngendlela ehlukile ba right uma benombono ohlukile into esikhuluma ngayo kodwa ngiyafuna ukucacisa ukuthi akukona ukuthi asibazi ububi babafowethu bangaphandle sihlala khona endaweni la bakhona uma bekhuluma ngobugebengu nathi siyafunda amaphephandaba siyazizwa indaba zezicubu siyazazi futhi nendaba zama drugs nokudayiswa kwamantombazana yabo but ke sisuke sibuka njoba sengishile ekuqaleni sisuke sibuka thina ukuthi size sibe nenkinga enjalo kusukaphi and uma siqala sifuna ukuyilungisa siqala kuphi siyazi ukuthi thina kujwayelekile ukuthi siqale kulaba abafana nathi uma sifuna ukushaya kodwa uma ubuka yonke lento yakhiwa abantu laba engicamathi sikubona kunzima ukufinyelela kubona mase sifuna ukushaya la ekulula khona now siya acknowledge fact yokuthi abanye babo abekho right noma baziphatha ngendlela right uma besezweni lethu kunendlela ke kufuna si address ngayo lonto eyakhiwe yithini khona omunye othinte lapha ya into yomthetho ukuthi sengiyakhuluma ngibabhanqa bonke yes ngoba kahle besifuna bathethe one by one ngenxa isikhathi kodwa asizokwazi yes uma mfowakho Khumalo sizogxeka isystematize mase siphinde siphile ngayo okusho ukuthi nathi si contradiction yabo because lo mthetho lo esiukhothayo uma sifuna ukushaya laba fowethu esikhuluma ngaba ngaphandle iwona lo esithi asufuni because akuwona wethu vele iqiniso lelo msulu asisho ngoba lapho sibakhulumela bayazi nabo makuthiwa Roman Dutch law ayikho iRoman ayikho iDutch ukasho njalo ubaba umsholozi yabo asinayo ama Romans la asinawo ama Dutch so izinto lezi ezifike nabo ngenhloso yokusiqhatha now sekunjena ke sesiqhathekile kufuna sishaya ngathi asibone ukuthi kunesandla sesithatha esiqhathayo na thina suke siveza lelo qiniso but ukuthi abahambe bathi ukushiya nespace nathi silungisa izinto zethu ngenze ukuthi iqiniso kodwa kuya ngokuthi sizokwenza kanjani lokho uma kuzoqhubeka kusiqhathe nabafowethu kufanele ngabe siyahlangana nabo ukuze sibe inamba enesesindukulwa nesitha sethu okusho ukuthi sisasebenza impela uzayo so now ngifuna ke sithi nje mhlambe abantu sibaphe ukuthi when we are talking about this African things yokuthi abantu abahambe banjani ngifuna ukuyibheka sesiyibuyise emvuthi lo mthetho wamabhoda because mina nginamazimba wena kaKhumalo eZimbabwe abakhuluma isizulu engisikhulumayo abagqoka lemvunulo engikhulumayo eMalawi bakhuluma ulimi lwekhona bakhuluma ulimi lolukhulumayo lwesizulu so endaweni ezinye sisakhela ngempela mase ibheka lento kahle ikhona lapho esilahla khona noma umcindezeli umuntu omhlophe lento ngempela 1652 afika la ezweni laseAfrika kuthini ukuphawula kwakho ukubuyisa basibabusele emuva sibatshela ukuthi we are Africans we should stuck together because omunye ukhala ngokuthi for example athi omunye ama drugs nan you remember last time sathi iyiphi department kahulumeni esebenzayo because if ukuthi department yahulumeni wonke ayasebenza ngendlela ngabe labo bugebengu ukukhulunywa ngabo ngabe asinabo because so uma sifuna ukushaya abantu bese iqhubeka isystem evula ama loophole okusho thina sizoloke njalo sishaya abantu kodwa isystem ngamamazi siyabaxoxa bakhona ngakusasa siyabaxoxa bakhona ngakusasa because lapha ya kwiborder asinayo athi ubheka icele mhlawumbe sokukhuluma sazokhuluma ngale ndaba sasuyidlangelela ethi ubheka icele kwaZulu Natal abantu umuntu wabulala usenzo umeyiwe ngakwaZulu Natal uzethu ngakwanongoma osuthu ngakithi umuntu omnyama ungumZulu ngakwaZulu Natal athi umuntu wabulala aka wabula wapi kwaZulu Natal wayebala izinto ezenziwe abantu baseningizimu Afrika abangamaZulu ethi icrime ephezulu ngokubulawa kwabantu abantu abathanda isibhamu abantu bakwaZulu Natal abantu bakithi so ke tshela mina ke le crime okhulunywa ngayo yipi le decoratewayo yipi lo ngeyona icrime
Yanguthi ngithini? Imbathiswa abantu abathize. No, as much as kungabe iqiniso. As much as kungabe iqiniso lokho kwakukhulunywa umhlonishwa ucele yes but ke asibivikeli ububi nabo abawenzayo. Iqiniso lithi kukhona obenziwa yithina, kukhona nokwenziwa yibona, yabo? But yakhiwe kanjani lento systematically? Ubalo idesigner because ayivelanga yenzeka nje. It's not by default ukuthi kuje. Now uma kune black on black, khumbula ukuthi i-strategy sokuqala noma ekuyisona esibalekile abasebenzisa uma befikile sokusihlukanisa. Yes. Ama-border nama-ward ne-class nayo yonke lento esenza ukuthi sizibize ngamagama athize size sifike ekutheni siyabulalana futhi masithanda because thina sinjalo. Yakhiwe yibona. Uma ke sizofuna ukuthi sixazulule lonke inkinga, kufanele sihlehle naso oyilanda ekuqaleni. Mase sibone ukuthi sifinyelela kanjani kumsuka nokwakheka kwawo before sizeke sifike ekutheni baphuma kanjani ukuthi basishiye nathi sikwazi ukulungisa inkinga zethu beze ngendlela eright efunwa yithini. True. But uma kusayindlela zabo soqhubeka sinenkinga esicabanga ukuthi zakhiwa abanye babafowethu zibe zenziwa isitha sethu sonke. Sazi ke sisazoyikhuluma masiqhubeka ngoba besingekho kahle based kuyona le abantu bokufika bese ithinta nje ngamabomu ngoba lo khona uminister from EDA kwi-collusion kwi-GNU ukhuluma ngama visa uthi uya approve sengathi manje against ke lento kade ikhulunywa omalema kade bekuyibona kuyi-EFF ebithi i-government of national coalition sekuyiyona esi-uploada i-labor kakhulu eqhamuka ngaphandle while sikhona singama South African but yenye indaba ke yangelinye ilanga. Okay, umbuzo wesibili sivotile ngane yakwethu 29 May sabakhuthaza abantu saphuma ngobuningi, right? Mina nawe sasikhala sithi lento epolitiki ayizokusisa phambili yafika nomcindezeli sanikwa umuntu omhlophe sanikwa abebala ukuthi siyisebenzise because it was 1994 into we-apartheid before 1994 so before singene basinikele into ethiwa i-democracy yes so uma besinika i-democracy kwathiwa ngiyavota waveza wathi angeke umuntu isitha sakho sikunika isikhalo kuyiso, right? Yes. Wathi lokho kokuvota into engekho nje kodwa wasinxenxe wathi asambe ngoba kulithuluzi abalibekile kodwa njengabantu abane majority we can make it nangempela safike sawuvotela umkhonto wesizwe ngobuningi kwaZulu Natal kwangena ikhalazo zokuthi hayi there's a rigging bengazi izinhlezi nento yo looting sasingayazi ngegama ezingisa aqhamuka nje esikhaleni owathola ngesimo esithili looting nalele digging ngesilizwe lapho ukuthi hayi kune rigging. All right, okay, if there's a rigging of votes now and MK yithi this election was not fair and transparent, right? So now sifaka icala uIEC wabashaya indifu isho ukuthini lento ngokwakho? Isho ukuthi sisebenzisa ithuluze engelone lethu esasilinikwe isitha because i-white supremacy ne democracy noma le system esiphila ngayo manje bayakhe yakwazi ukuzivikela inendlela yokuzigcina ngayo. Ewasho khehla. Yes, now uma uyongena kuyona ukuze ukwazi ukulwa nayo usebenzisa indlela zayo kufana nokuthi udlala ngesikhathi. Sasisho lokho but sasingadukile uma sesinxenxa abantu ukuthi abavote. Ukhumbule ukuthi before iMK introduce noma iannounce sasikade sithi abantu abangavote because enye form leyo ngathini yokulwa nesystem ukungaparticipate kuyona. Yes. And then uma be introduce iMK sase sithi nansi option cishe engcono engasithathi sisi, yabo? La esifuna ukuya khona sasingasho ukuthi ukuvota koxazula zonke inkinga zethu. Ukhumbule mfowethu uma lesikhathi siphoqa ukuthi abantu aba understand mhlambe sisoya ezisimova na inkulumo ngefinyelele lapho but ke sasisho ukuthi uma singasebenzisa iadvantage yokuba baningi ngokwepopulation sibone ila singakwazi khona ukuthi sibeka abaholi abazo influence umthetho ngendlela efunwa yithini bese kube lula ukuthi nathi sikwazi ukuqala kusilwe ukuzikhulula because iqiniso lethi umuntu ozikhulula ithini akekho omunye umuntu angeke sithi mase sivotile sithi sekuphelile. Inkinga zethu zingaphezulu kwepolitiki, inkinga zethu zingaphezulu komkhuleko nokushumayela nokuthandaza. So uma uzongena kulama system ngenxa yokuzitshenta zonke inkinga zethu siyoziqeda kufana nokuthi udlala ngesikhathi. Angengene la Yes. Okay,
just a South African. I'm an African. Ngila eMzansi. Ngokuzala ngingumtsinsi ukuzimilela. Now kukhona anyone ngifuna nje lembuzo to anyone, right? Ithi lento mina ngizwa kukhona abakhalazayo. Yeah. Bakhalaza ngendlela okwenzeke ngayo bathi akhambanga kahle, right? Lelizwe lidemocracy. Right. Ngiyona nje umkhonto wesizwe wafaka icala. Yeah. uIEC usithathaphi isibindi sokuqhubeka nento ekubeni kukhona abakhalaza kanti yona ni democracy no matter noma ngabathi bona okay sinike noma u7 days silungise babuye nempendulo ukuthi no hayi ayikho into esiyibona uthina we proceed with ama kwangeyani lenkani asikaze sibe kwi-democracy uma i-democracy ichaza ngendlela efanayo besithola isikhathi sokuvulela kwezinto namhlanje. Yes mina iyona into ebanga ngiyibonge MK and abalandeli be-MK bangalinge badidiseke i-victory yakuyona i-loss because enye yenhloso ye-MK kakhulu bekukona uku-expose i-system ukuthi abantu babone ukuthi sikuphi la yabo isizathu sibanga ukuthi sibe i-democratic republic ngangakhuluma before ukuthi lezi zinto zo2 azifani. Yeah. Democracy enye into i-republic enye into. Yeah. Now uma ukhuluma ngedemocracy intando yeningi ke leyo but uma ukhuluma ngerepublic ila enithathelwa izinqumo abantu abathiza abakhethiwe i-dictatorship kind of yabo so siphila kwi-dictatorship la kodwa edisguisele intando yeningi ngamamazi benza sengazuthi banikile ukuthi nizikhethele kanti yonke into isi pre-selected ya pre-planwa ngendlela yabo so no IC ngathini imfe ephindiwe leyo ukuthi sithi independent no laba bantu bachemile and bahlezi bazohlezi beserve iinterest yabantu ababakhokhelayo Sidechaza. Yeah. Sidechaza. Mina I can be worried. 27 million people who registered to vote, right? 27 abantu abawu 27 million plus, right? Yeah. Then talk for abantu abangaki mukusakhumbula bawu 16 million something. Lengcenye as a democratic country awusho lutho ngayo ukhumbula ukuthi abanye abavotanga not because abayanga babe registered baya but uIEC wengekho well prepared ukwamukela abantu abayinamba njalo but ebe azi ukuthi kuregister abantu abangaki. Okay singakayi kude. Yeah. Ngifuna ungivumele noma ungiphikele ukuthi ngithi mina uma kuyi democracy angeke ni waphatheka kabi wandlulisa ukuphatheka kabi ukuthi kuvote kubhalisa abantu abawu 27 million then kwavota abantu this is country. This is country. Ngiyalapho mfakhumala ukuthi we're not running a shop. uPhenweli uyikhulumile lento ngiyathi abantu abaningi What ngavuswa we're not running a shop. Yes. Like okay ake sithi ke 16 million minus 27 million how many people lapho sinkhama suka ku16 so to 4 then 4 plus 7 it's around 11 million around that. Yeah. Angike 10 million people abantu lingazwakalanga izwi lakhe kwi democratic country. That is democratic country And akunankinga. Akunankinga Ngamamazwi. and you don't say anything about that. Awusho lutho nje udla nje ushatini. Ilento engisho kukhomba ukuthi Yeah uchaze mfowethu. Alibuswa ngentando yeningi. Kuvele na before akukaze kuba abantu abangaphezulu kwa half abavotayo we population emlandweni wa South Africa akaze kube nabantu abangaphezulu kwa half. Now if kuyintando yeningi uma siyu10 kufane at least kuvote 5 plus then ke lapho ya iningi lithe but uma siyu 60 million mase kuvote ku register 27 kugcina kuvote 16 okusho ukuthi siphethwe ngokubona kwalabo abantu abawu 16 million. Now kufana ngabe lokho ku raise concern kubantu abathi sibuswa ngokwentando yeningi kushuthi akuyona intando yeningi intando ya 16 million people over 60 million. Yes. And abanye babo bebenayo interest because baze ba register nahluleka nina ukuba accommodate ngesystem yeni so akuyona ifault yabo ifault ka IEC yabo. And I remember abantu bekhala ukuthi mabujwayela ukuvota la ngivota khona Overport City lapha esikoleni ngivota kusona uma usuya kwenye indawo ubungakwazi ukuvota but kube ku national
ube oqala emlandweni ukuthi uma kuvote unational ufuna uzuyovotela lapho ungakhona enye inkinga isukuthini lonto enye inkinga ekhulunyiwe angazi ke lapho ukuthi bekwenziwani but Isukuthini? ezinye nje inkinga ekade zikhona this lama elections siphuma khona 2024 ku IC engicama ukuthi wonke umuntu wa South Africa kumele ngabe uyabona nawe ibuyela kulento kade ngisho ngiyajabula ukuba khona kwe MK because kwenze ongaboni angifuni kumbiza ngegama elilumayo but angazi ukuthi ngambiza ngani yini uthi so sekuselectini ukuthi senzani because sesiyazi phela umsholozi ngisho ngathi ushonile kusasa uqedile ukuthi ahlahla siphile ngentando yaba okay ake sibile la ngifuna ukuya lapha enqala ngithe mina noma uthiwa awuyona iMK but as a citizen nje just ube inkatha Freedom Party ube ANC African National Congress ukuthi nje kubhalisa abantu abawu 27 million bese kuvota abantu abawu 16 akuphathi yini kabi wena no just general iconcern leyo emsulwa nje mfaka khumala iyona lento ukuthi phela abantu abayi nganxenye and uzothi uyakhuluma bathi kokuqala umubi wena njengoba besho nje bahle but ke ilapho fana ngabe sonke sike page nelilodwa njengamanje in terms of ukubona ukuthi kwenzakalani mhlambe the main question would be senzani ngalokho mhlambe ile singakhuluma khona ke lapho but ukuthi namanje sisafuna ukukhombisa abantu ukuthi nansi into osho ngempela phela sihamba nabantu abangaboni okay question number 3 sasema semaphethelweni so question number 4 that bese sayivala sibabone kwisiqephu esilandelayo #wenza podcast ezombusazwe sikuphathele zona live right uyangivumela noma uvumelana na noma uthi cha Khumalo uyaphosisa lelizwe leli laseNingizimu Afrika lisaphethwa abacindezeli lisaphethwe abokufika mangithi abokufika ke ngisho abohlanga abamhlophe kubhlungu ukuthi ngiqinisile noma ngifuna uqale nivume usho ukuthi lokho engikushoyo iqinisele imsulu into ebanga ngithule kancane uma ngizophendula lo mbuzo awungiphathi kahle mfaka Khumalo kubhlungu because asikaze vele siliphathe nasekuqaleni khona into ekuthiwa illusion of inclusion uDr Umawujwala ukukhuluma ngayo ukuthi yes kwenziwa sengazi ukuthi ukhona ubungekho wakwakhuluma Malcolm X ukuthi uma sise dining sidla thina sifana nabantu abahlele eceleni kwetafula ekudliwa kulona ngamanye sibutha ama crumbs noma izinsalela zapho yabo kodwa bashase ngazo ukuthi sikhona so lento ye democracy illusion of inclusion kwenziwe sabona ngazo sikhona kodwa sikasikazi siliphathe futhi njengamanje into ebangangijabule ngalesimo ukuthi sisimboliza inqa mhlambe ngesizulu sisenzela nombani ngisho kuthiwa ingqondo yakhe ayisebenzi but manje usuyabona ukuthi alright la asikazi sibe khona into ebhlungu ukuthi abanye bethu babegxeka omkhulu ukuthi la thathwa kanjani bebhekile ngalesi sikhathi la thathwa kanjena ke and kumnandi ukuthi selithathwa kuthini sibhekile and alisathathwa sesilithatha thina ngetrace lisekubona yabo now into engilindile kuyibuka ngifuna ukubona ukuthi sinabantu kakhulukazi abasha abanjani kulesikhathi samanje because mina ngingancama ukudlula nomlando ukuthi ngakulwela lokho kwakukhona because bona bayasho kuma platform public abelungu ukuthi singafa silivikele sizofika ithina kuphela singavumelekile ukuthi singafa silifuna ngoba sobosha so now umbuzo manje sibhekene nawo ukuthi sizimisele ukuluza ini ukuthi sicontribute kumzabalazo womuntu omnyama mfowethu ngiyazi bese ngayifakile le but asikhuluma hayi angazi mina angazi noma singamagwala kodwa bhuti kodwa yazi into engifike la indlela esifundiswe ngayo ingozi okay angindlule lapha ingozi i-education system yethu ingozi why abantu bangamagwala you were made to be afraid igwala liyakhiwa right ngifuna ubheka ukuthi labantu abasha bakhona they are brave enough ukubhekana nesimo sokuphucula sokulwa nokucindezelwa komAfrika ezweni lakhe labe honestly ithini indlela uma babheka nje cause ngeke ngakhuluma nomunye ngithi mina yazi umuntu uzofa ebulawela ipolitiki
and siyisole noma sesifile sabafela abantu abarongi. Honestly speaking mfakakhumalo mina ngokwami khona umbuzo engubuzile kwi-organization yethu le esithi Africa Unite Movement ukuthi kuzofanele kube nesikhathi la esombuzo mfakakhumalo because ekugcineni kufanele sibe honest nakuthina uma sisemzabalazweni. Entweni zonke onazo njengamanje wena nje mfakakhumalo. Yes. Kukhona nongancama ukuthi kukulahlekele for umzabalazo wokubuyisa izinto zethu ezasilahlekela na. And uma kungekho kusho kube sobala ukuthi mina abafethu ngiyasebenza ku department khona bangaboni nje ababona ngoba bengaboni noma yini kuzoshaya isikhathi la ekuzosebenza khona lento esakusakhuluma ngayo some of us will have to be put to sleep. Oh yes. And abanye bethu abanye balabo that must be put to sleep ngoba abantu begazi lethu yabo because kukhona abantu abasetshenziswayo as ama gatekeepers esystem esicindezela and into ebuhlungu bancane thina sibaningi ngokwenamba yabo but kuphela sidinga ukuhlangana ukuqala kokulungisa lenkinga ukuthi siyakwazi ukuhlangana singazibuki lezi zinto ezihlukanisayo sibuke lezi ezihlanganisayo because izona ezibalekile phela mhlazane sahlangana kusasa umhlaba uyobukhotheme wonke kuma Africa as Africans. Africans. Yes. Mhlazane sahlangana because ikhole yeAfrica iglobal system ayike South Africa kuphela. Yes, isystem iglo yakhiwa umuntu oyedwa wonke umhlaba yabo uma nje lapha eKenya abantu abasha abakhona bashisizwe lapha yeah not bashisizwe ngabekaka baya protest yes ba weli talati yeah bake babonakala bengena ngisho eParliament la khona yeah engizama ukuveza ukuthi lokho kushoyo ukuthi inkinga esibhekene nayo akusiya eSouth Africa ngelinye ilanga sozikhuluma lezo zinto mase singekho ebantwini nabantu ababafowethu begazi esiyokhuluma nabo emva kwedla ukuthi yini ekumele yenzeke because uma ukhuluma la eSouth Africa ugcina sengazi ukuthi umuntu ophehla udlame so ngazi ugcina sozithola so usukela enza ukuthi yona into esatshiswa ngayo le ukuthi if ukhuluma ilungelo lakho ukhuluma umbono wakho uvela ukuthiwa wakha nomgqugquzela impi uyabo so but ngifisa ungadluli ngawuphendule umbuzo wakho angicabanga ukuthi si ready as a youth ukuthi sikwazi ukurevolutionize ilizwe njengamanje until sibe honest ukuthi siyafuna ukulahlekelwa izinto ezinganamsebenzi uma ngathi sikhuluma iqiniso yes to an extent ukuthi singalahlekelwa nayo impilo yabo so ngathi khona abanye abafane beze forward but mina ngubonga Nshelemba ayikho into engiyaziyo njengamanje anginalutho I've got nothing to lose so ngingafa nokufa then sesiyazi sisobasebenzisela ini babe khona okhumala athi ukhumalo mina abafowethu lapha nginomsebenzi nginengane so angikwazi ukuba unginikela ngempilo but imali ikhona mase sesiyazi ngamsebenziselana so kufuna iqala lapho wonke umuntu akabe honest kuyena eze kuthina sazi ukuthi sina amasosha mangaka willing ukuletha amathuluzi angaka ukuze sikwazi ukuya phambili ilapho ke soqala khona sixoxe leyo meeting iyobise hlathini thizeni ngo1 episode nensisi bafowethu asazi and njengoba si details kanje impilo development azikho sesiyazi ukuthi impilo zethu ikakhulukazi uma ukhuluma ngombuso usuke bawu2 abantu abathintayo uthinta umuntu omhlophe oyena ophethe umhlaba uthinta umuntu omnyama okuyena obanjisiwe ngoba phela angithi the time phazamisa lo mbuso phezulu automatically naye uyaphazamiseka so ngenzeka ukuthi ucishwe uye lo noma ucishwe ophezulu but yabona ukuthi imbobo yokuphuma incane last question but ungaze sinkanti last question ngizwa ubuhlungu ukubona umuntu weANC alwaza nqamuka ikhanda ngeANC mayiphikisana nomuntu weMK umkhonto wesizwe ngizwa ubuhlungu mangeza umuntu wenkatha ethi phambili ngontuli phambili uyangithola so ngizwa ubuhlungu la khona sithi hayi icala lingena icala lomkhonto wesizwe ngibona sengasho abantu bayithandazeli bethe simeni somoya simeni sokuthandaza mase betha but ngibona isixakaxaka kumuntu omnyama angisalisebenzisa igama kuma-Afrika kuma-Afrika ngibona isixakaxaka ithini lento yethu ngiphelelwa yithemba for lento nje yepolitics bathi aqeda ukuvota sihlukene ngalendlela we defend a lot
defend ama interest ama political parties wethu ngize ngidefend ukuthi umsholozo wakho umuzi ngo200 million ngibe ngasikamhlophe ukuthi uzuma unomuzo oka 200 something million bathi ngimdefend ngoba ngingakuyena ngimdefendelana because he was wrong according to me you can't build umzo omkhulu kangaka sibe sisecindezelweni uzothi umuntu anti sobe sesiphikisana but akufuneka uprotect in the way yokuthi usuprotect awusalibona iphutha uma kuthiwa ama Guptas the Guptas bese uya protector no sifundiswe kakhulu ukuthi sivikele wena mfaka mali interest yamaqembu ngaphezulu kwe-interest yethu ngabantu sifundiswe kanjalo and i-conditioning e-deep njengoba ngisho into enkulu thina esashawa ngayo noma esaphucayo nengqondo yethu kuphela inkinga yethu mangathiwa sifuna ukuyixazulula akudingi nokuthi size silethe ama street light noma silethe amathuba omsebenzi funa siqale engqondweni qala thina noma ungasinika i-trillion namhlanje ngelenze lutho ngoba ingqondo kufanele nokunika ihlanye isibhamu ofuna ngishaya amaphocha awu5 yabo so sinenkinga enjalo but ke kubalekile usizijwayeze ukuzifaka lezi zinto zihlale mark because kancane kukhona abantu abayibonayo mina nginalo ithemba ukuthi lithatha isikhathi ngangakusho na before ukuthi umzabalazo awunayo shortcut kuzofanele sizinikele ukuthi la lento esiqalayo ngeswa bona ama benefits wayo nengane zethu ngezwe abone but uma soshiya abantu aba right endaweni e right bazokwazi ukuthatha abanike lapha mhlambe kusizukulwane sesi4 kusuka manje siyobe sesiyisizwe esifunctional but uma silwele ukuthi sifuna ukuvota manje ngoba kusasa sifuna uqeda inkinga sidlalele emumva but ke ngiyafuna ukuyithinta leyo ukuthi ngisemkhankasweni mina nje njengobongani Shelembe o leader njengamanje iAfrica Unite Movement ukufundisa abantu ukuthi kubaleka kangakanani ukufocusa ezintweni ezihlanganisa kunalezi esihlukanisayo sibehave ngenye indlela uma approacha ama election because sikwi competition yimbi asithandi thina as Pan Africanists but ikhona njoba ikhona siphila ngayo sikwazi ukuyibalekela now sinendlela ethize yokuthi ngoba siya compete noKhumalo sikhuluma kanje but masiqeda senze njani ukuhlangana siface ireality ethi uma kuhamba ugesi kaKhumalo uyahamba nasekhaya uma uKhumalo ehamba ngama pothole nami ngihamba kona uma uKhumalo enganamanzi nama nginawo now nazo ke izinto ekufuna manje sihlanganisa anginandaba ukuthi uANC noma uMK noma ubani kakhulu kubantu abasha siyakwazi ukuhlangana inkinga yazi enkulu ilabantu abanotho yazi umuntu njengoba usho nje ukuthi abantu abanayo lento yokuthi okwenzeka kuwena makwenzeke kimi ongenzeki kimi angenzeki kuwe sizinenkinga yabantu abangathi abuka umuzi wakhe abuka ingane zakhe abuka izinto ezimaterial ukuthi angikwazi ukungena kulento because yena ubona kukhona okungcono kumehlelayo kakhulukazi umuntu okupower khona umuntu obekhankasela ANC ayibona ukuthi iyabheda because ngoba usemandleni udla ngayo aqhubeka ekhankasela that's bullshit so sho ukuthi yabona ukuthi abantu abaningi abanjani because phela sinabantu abaningi abasemandleni abanjani abahlezi lapha but egcineni abathathela inqumo naba influence abantu abaningi mhlawumbe ngifuna ukuvala ukuthi nje kule point olithindayo instead of ukuthi sizame ukukhuphuka sifice bona the elite the so called black middle class mhlawumbe kufanele ngabe sizama to pull them beze kwi level yethu ukuze sikhulume language eyodwa ngoba iphutha lokuqalilela abasayuza umlilo esuzwayo because sebe upgradeiwe sebe ama deputy whites lapha mangasho kanjani now uma ukhuluma ngokushaya system babona ukuthi should mina leli million angisalibona yabo lento iyasinciphisa ngokwenamba ila engena khona indlela yoku institutionalize crime ayingiyazi ukuthi bazothi abantu nangoke vele mina kuthiwa ngikhulumela izigebengu but lento ye crime ukhumbula yakhiwe uNkulunkulu izigebengu zakhiwe isystem now intethi uKhumalo isigebengu mengakwenzi lokho ilokhu mina engivumelane ngakho nomfowethu ongale kubugebengu now uma ehlakaniphile lo ngale naye zakhe lokwakho ukuvumelana naye ukuze account attack noma ngingathini upthi pushback kule system mase kubonakala okunamandla ila engifike ngithi khona izigebengu zethu kubalekile ukuthi zibe ne direction because vele zakhiwe zikhona angathini mfaka Khumalo angivumela ubugebengu but ngithi mina
ngoba thina sizigebengu by default ngokwesystem asiliqoke lelo gama mase siphiye ngokuthi si organized and sine direction ukuthi ubugebengu bethu buyangala because ubugebengu ukuthatha umhlaba noku inherit umhlaba ontshontshiwe mase usebenze kuwona ngathi ngecapitalism wena ubenefita entweni entshontshiwe now nathi ngokwethu izigebengu yes ngifuna ukulenza le point alizo nathi ngokwethu izigebengu lezi mfela bathatha umhlaba ngokwenza so nabo banendlela yabo abasichaza ngayo njengezigebengu angithi mama ngithi mina umhlaba awuthathwe ngaphandle kokukhokha semisigebengu yes ngokomthetho wabo musaka ukuhlezi lokhu uzodefender noma uzozama ukuchaza ukujustify lokho ukuthi hayi angisona sizona vele because sifuna lezi zinto now sikwenza kanjani izigebengu sizirevolutionize noma siziconchetize ukuthi zazi ukuthi ubugebengu bethu abubenefit isizwe thina as a collective hayi lo bugebengu okwenza ukuthi wena kubuke wena la udlalana nemoto ubugebengu ubukhotheni lokho yabo but ke mhlambe soyithinta deep ngelinye ilanga angifuni kuba ngazi ukuthi nabo ke sebevuna izigebengu ngoba khona into manje azidutshule nani ngayishana before ngathi ugadi ukuthi uma uthi azidutshule izigebengu ngeyina ngizodutshula ingane yakho eyenze into abathi labo ubugebengu but right because ubugebengu abuhlangene no right no wrong ubugebengu abuhlangene ne right no wrong kuhlangene nokuthi ubani oshaya umthetho now njengoba kuumthetho oyi Roman Dutch law wonke umuntu that is not leyo nto uzobe isigebengu by default now umuntu azibulawa okusho ukuthi akubulawe thina yeah so Ningizimu Afrika bekungaka besikuphethe #kwenzeka podcast #ezombusazwe nomfoka Shelembe ubongani all the way from PMB sibambe esiqephini esilandelayo sezombusazwe siyabonga kakhulu siyabonga salute kwenzeke